bashiya kunabantu kumele nje ukuthi ubancame noba ubathanda kangakanani but kuyafuneka nje ukuthi ubashiye ngoba akusingo wonke umuntu bafowethu odalelwe nje ukuthi akuthande hayi wonke umuntu ukuthi udalelwe ukuthi akuthande abanye abantu nje kuyafuneka nje ubashiye empilweni so siqhubeke nje guys no live nizokhumbula ke bafowethu kulonyaka ophelile 2024 xa benikhipha isiprofetho ngebrother Enigma so nizokhumbula xa benikhipha isiprofetho abantu banithuka bafowethu banithuka kakhulu abantu nikhipha isiprofetho ezi ngoba nisisho ukuthi ayikho into endoze ndiyikhulume ukuthi wayenzakalanga so ndiye ndakhipha naso isiprofetho ke bafethu ngobrother Enigma lana ndisisho nisithi uJesu wakhuluma ngaye akekho lo Jesu wakhuluma ngaye kuye not ukuthi uJesu akekho emhlabeni zokhulumela nje ngobrother Enigma sikwazi ukuthi sigcithe so abantu manje ikhona abavuleka amehlo abantu ikhona abazobona manje ukuthi hayi ubrother Enigma usichathile ubrother Enigma decent that abantu bazosikhumbula ke bafowethu istory sakhe ezabantu ngoku sebeyaqala sebeyavela indaba ukuthi ubrother Enigma usidukisile ngalo Jesu wakhe so wenza ukuthi singabi sathemba xa kunomuntu othi unoJesu so abantu sebekhuluma njalo manje kusho ukuthi mekunomuntu ozovela esithi yena uzokhuluma ngoJesu abantu bathi bona imost yabo nje ngeke babe sathemba so ngifuna ukuzocorrect izinto njengomuntu ayikhuluma into ngo2024 before abantu bezoyikhuluma manje so xa nikhuluma mina ndangakhulumi based kwi-jealousy ndangakhulumi based kwi-fight between oChris nami between uChris no Dr Simba or Enigma no Dr Simba so ndangikhuluma bafowethu because of ubrother Enigma ufike njengestorm so ndabe sendimjonga ndathi no ingaba mhlambi yonke into ihamba kahle lento akhuluma ngayo ingaba yiyo na uyabona so ufike ngestorm so kwaba into ukuthi okay kuyafumaniseka ukuthi mase ngijonga izinto kuyafuneka ukuthi ndimncede so because of niprophethe kakhulu ngaye ndiyacela abafowethu ukuthi niye kule video le ku YouTube ama video la niprofetha ngobrother Enigma bawashare kakhulu ku YouTube guys bawashare kakhulu so inhloso kwayekukumnceda kwelami side ukuthi okay lento leyakhuluma ngayo because uNkulunkulu ukhuluma kumo uJesu ukhuluma kuye so ndandifuna ukujonga yonke into ukuthi ingaba kubrother Enigma because abantu bemhlasela left and right yonke into yakhe ilento iright na nokuthi unyanisile into ayithethayo so only to find out ke mase ndimjonga because of ipower nayo mase ndimjonga ubrother Enigma only to find out ukuthi uJesu akekho so ndabe sendiprofetha izinto ukuthi kuzokwenzakalani ndamcela ubrother Enigma neChris Network ukuthi mabasheshe beze before bevulela icase nizoyikhumbula icase yavulwa ngupastor Makhuba before upastor Makhuba ezovula icase ndathi ngicela ukuthi beze ngibasize bagcina bengazanga babalekela ke kwindawo zabo ezidukisa abantu kakhulu because abantu abafana uGogomaweni siyamazi ngezangoma zodumo na everything esimazi ngayo so benithi nje nibuye nje bafowethu because abantu ezebekade benithuka basekho manje sebethule manje bamangele most yabo abantu bamangele manje sebethula basathethi manje izinto zebezithetha kuma ukuthi hayi uSimba ledemoni uzombona kanjani uJesu sakhuluma ngedlozi decent that yabo so sikhuluma ngento eyenzakalayo So
okuba fethu niye nje ku YouTube nibheka isikhathi. Ufika ukuthi Dr Simba TV ongenani. Mawupage ama-video wami uzoyibona le video lena. Ungaya kuma Senti Twins ungaya nje nakulo baba lo. Uyabona. So nibheke nje lama video labo washerile nje abantu abaninzi. So bafowethu kwesinye isikhathi kuyafuneka kwesinye isikhathi nje nani nike nehlisa umoya umuntu noba umthanda. Kwesinye isikhathi awukuhlisa umoya nje. Ungaze umthande kakhulu uzovaleka amehlo. Ungabi samamela. Uyayibona? Akufunekanga umuntu uzumthande ungabi samamela, ungabi sabona. So but akunankinga ke bafowethu. Ezinsisho ke guys ngisithi nge6 ezika December so behlangene lapha eCarltonville. uDecember nguye ufikile, uDecember kusasa nje sefikile already. So ibhangela lingu 1.5 i-full price yakhona, but ndithe ibhangela because of ndifuna abantu abaningi bakwazi ukukhuluma isuccess kulonyaka ozayo, abantu abaninzi bakwazi ukubona amandla kaNkuluNkulu kulonyaka ozayo ka2026. Abantu abaninzi bakwazi ukubona uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyaphila. So lathi ibhangela manilenze ngo500 rand. So ibhangela elika Simba lingu 500 rand. Uma ngabe ufona ufuna ibhangela, uthethe straight ukuthi ndifuna ibhangela Simba for ibusiness yami, mhlambi for ukwakha ikhaya, anything, uthethe straight ukuthi wena ibhangela ulifunelani. So mna umlayeza wakho zoba selugqithisela phambili kwa spirit la khona ke into zakho zizokwenzeka khona. Uyabo, uthethe nje straight. So isuccess bafowethu siyibone kakhulu egroupini kade abantu bemmangele ngendlela esisimanga. Isuccess ka2025 endanikhuluma ngayo ukuthi thina abantu bebhangela sizoba successful ngo2025. 2025 zenzekile izinto bafowethu. Zenzekile izinto ayikancinci. So siya ku2026 elami ilizwi lithi ukuba imillionaire okwena zange yabakhona imillionaire. Is either mhlawumbe uzowetha imillion noma mhlawumbe uzoba imillionaire. Owami umsebenzi ukuthi nikhulume noNkulunkulu, uNkulunkulu enze. So abantu bayazi ke ngoNkulunkulu ukuthi ndisuka phi ngoNkulunkulu. Ndikhuluma izinto lapha ku social media izinto zenzeke. Nayo Enigma mawungena ku Senti Twins ungena kuyo lo baba lo afaka ishirt lana, it's just igama lakhe bengakalitholi kakuhle, bengakalifundi kakuhle, but nguye umuntu washare ivideo yami. So baninzi nje abantu abashare ama video wami. Uyabona, because of bebona is propheto zami. Uyabona ne. So abantu bayazi guys xa nikhuluma ngoNkulunkulu ukuthi into enisuke ndiyithethile into esuke izokwenzeka. So 6 December indlela zeCarltonville, abantu abandifuna inamba ithi 064 977 5263. Mawusuku unifuna uthi Simba nami ndiyalifuna ibhangela liku special ngo2025. 2025 unyaka siku November ngoku zi1 ezika November. So kusho ukuthi ngoNovember liku special, ngoDecember liku special, ngoJanuary ndizolenza futhi libe ku special, but ngoFebruary lizobuye lesimini ke bafowethu ngoFebruary. So kusho ukuthi ibhangela liyakhuphuka nali ibhangela ndilifakile phama ubhekisisa kahle isandla sami sase left. Uzolibona ibhangela ile bracelet le ibona pha esandleni. Monibhekisisa kahle uSimba lapha nifaka izibuko lapha ecaleni. Kusho ukuthi ndimi lo ayisenza isiprophet wesi bafowethu. So izinto zinjalo guys, ndiyakwazi ukulithumela ibhangela, ungabusaba usithi hayi Simba ngelisebenza. Ndiyalithumela nako oversea bafowethu.
ndiwathumela amabhangela, ndiyawathumela nako overseas, ungaphandle kwe-country, ulapha eSouth Africa, ndiyakuthumela. So ibhangela nje isebenza nje kanjalo. Nani nizibonele lamandla enithetha ngawo bafowethu kule khopha yami njengoba ndiyisebenzile. So bafowethu ndifuna ukubonga kakhulu. Amen.